هجا چاغی و خوش به ایرو آسوی نویجه و خلق اکنول گل ماموستا فاطمه احمد در هنر و نویسکارا کرد ام به هفره ماموستا ناس بکن ماموستا بخیر هاتی ماموستا خوب ناس کردن میوان تماشاوانه تمام يعني وقت قلت هم از کارو خباتی يعني ايه بسكاري كم مهم شيء دير هنا ديكم شخو يعني از نویسکار وک کرد چیروک از نویسینم شخو دست بیکم بشانو ربو مسرحی بو بشانو دست بیکرم نویسان يعني وبش رجي بداوي دجي وك علي هلبست علي نثر جي من فيسانديا بش يعني وك سيناريو مثلا ايه فيلم كرت فيلم جي وشغاجي بتي سيناريو جي فيسانديا دي هم زماني كردي جي دي بيسم هم زماني عربي جي از كارو خبات دي كمان قالك سباس تدس بيكش كرد دس بيكر يعني دس بيكي ده شكو دست بکر جوی داییده شو از نبیجم ج شورشا گو چی برو شورشا ما کردی دست بکر اما يعني تشني تمي هن بنجه جير هنن جبر گو يعني امد مالباتك جالي ويجي حزدكن دالي هنري ده حزدكن جبر گو باوي مشانو گربو ففكرة من سرشانو هبونن وتنبو ومن جي حز جي دكر تميلي تماشا تكر أما من تيد خبات نتكر يعني مهنك يعني ويدا ما دد ويدا ميد مهنك هلبس جانادن بيصالن أو جد بزمانية عربي بوي ويدا ما هاني ده يعني من خود ناخد كر من خود ناخد خلاص كر كاري خود كاري خود كر يعني حيا كين قادد كوش بريا ما أول وقتي أم سري كانيه ده أم كوش بربون يعني أم بيجن هناك إنسان هنا خاصة أم بيجن تايبت إنسان وك نفيسكار بارك يسر خود بيني بقى أو تشبكن يعني بلكي يعني نكار من راهجن سلاحي وشر بكن لكن كارم تشتكي بكن از وقت شو فكرين بقى از كارم از شبكن جبي روشاهانه ده بينوس خابش داري شورشيو وده ميدا منه مراهش بينوسي وأز بزارو كان بدست بيكر متخصص از كيفيتي حمد لي زارو كان ريا شانو ده وراسي جي وقتي بشتي ام بگريان وچاغا هاني جي يعني هنا هرتش نهبون از قالا وچاغت كم وچاغا هرتش نهبون هين چاندو هنرا وچاغا سري كاني نهبون شوية يعني بري خداي ومن شانو كن نفساش زارو كان ومن الويدا كان هاني بدست بيكر چاوا يعني شانو من ريبازي ويناس كي شوا مثلا شانو أختي من فيسان ريباز هنا دسبيكي دابو أما يعني دالي دوي شغد سريكاني برتقانيك برمزن هاو قال لكي برتقانيك بشغاني قالا بلكي بيش حزا برتق دكترين يعني برتقانيك قال لكي مزن بو يعني قال لكي خوش تشوف خسطايا تليتي البريتا يعني الويدا هاني بدست بيكر بخوندنا شانو ده ريبازي شانو ده نيسا چاوا شانو بين ديساندن شخوا هيدي فيري في نيسا شانو بو الويدا هاني مدست بيكر إجا تبيج بيتي شاو دير هنر إجا وانا يعني جانا روش أو بيتشتا هاني سمرو فرز دكي يعني مشتر قوت يعني بابي مشانو قربو هناك تشتمل يعني سر شانو هبو من ناس ذكرن يعني شاوا درين سر دكيد بشن شاوا بيهرن شاوا بسكنه شاوا بآخفن افتشتانا هاني من زاني بو يعني ومن كومك بيشاوا هاني تشيبو تشيكرن ومن دس بيكر من كوم پرورده كرين فالويدا كان هنيجي مدست بكير بپرورد كرنا زاروكا وشخوا از زاروكا من دست بكر وما بيشكيش كر اما يعني كاركي خوش بو ملت جي حس كرن زاروك تايبت يعني ارمان جاوكا ومتخصص جي از جي عامه دويدا كان هنيدا يعني هر دي چو كار برفرهد بو كار مزند بو شخوا جا مثلا ويدا كان هني كوم جا كومي ما تشي بو كوما وشا شهيد ولات هبو كوما زارو كانا بي شهيد يكتا هبو بشتي وجمع كوما جنيجي چه بون
الوی دکانی جی هسی کم جی و چاغانی وقت نویسکار مشوان شانو دلویسان و وقت دیر هنرژی مشوان اخراجی دیگر یعنی رولك خوش لیست دیجواکا سریکانی حس کردنك هبو يعني جريدانك هبو يعني عرض يعني بس مسرحي هبو ملت بير جريداي بدهات نجي حز دیگر شخوا يعني كارو خبات يعني هنا جي دست بيكن بيدا كهاني إجا فستيفالات دست بيكن وك سر آستا وكو روجلاتي سوريا بو سر آستا باجارا وانجي چه بو البيدا كهدي دي ام تولي جا فستيفالا جيبو البيدا كهاني فستيفال وقت دست بيكر آشهيد يك تابو القامشلو اشخو آيه يكمين بشدار نبون از ام آدو يمين بشدار بو وچاغا هاني بكما شهيد مروانم در باس بون سر سینگا ولات بو از بیم قیناویشان و اگم دست بیم که در باس بونه و چاقا هانی جی وکی گروپا ما یعنی اندام ما آشانوگر یکمین رولا یکمین بر وک خلات ای تمام وک خلاتا یکمین ویده کهانی بر شخوا یعنی فستیوال زاروکا ایجاد چه بود اویجی تولید بونه شخوا ویده کهانی دستر بیشم هر در کارو بیشتر دیکت مثلا هنر وجاجني جا دست بيبو أو جي تظن هنر وجاجني أو جي همو هنري جني تداي هم جالي ده چلوك ده هلبست شانوية لو ده جي جي خاطي تيتا لو ده جي بشتارد بون طيبت اللقام شلو تشيد بون شخوا يعني وان كارو خباطانا هاني اللي قام شلو اللي سريكاني يعني مدى سبيكر راستي يعني بداليه وچاغا هاني بيجن بداليه سينما جيده لو وك نویسکار يعني إنه وك سيناريو أي سينما راستيش در بتشكي بيش بلكي يعني وقتي من سيناريو أي سينما نویسان ناوي بريوان بو هنا سينماتنا دي بيرا من مش موستاق مشير قوت أو جولو دالي خواطع ناس تكر يعني خواطع مثلا كاميرات وسينما دبلو أو جمر قوت تيش خيال ديكي قلت چه خیال دیگه تزانه کامیرا چیه دوی هینه گفت نایتی بیرم تزانه گرک رو چلو بو گرک شف چلو بو گرک يعني اشتغل هنيش برد قلت يعني تقول يعني تش نابي يعني تقول أنا بفرز أحمد يعني راسي من في صندوما ما تذكر نكر يعني لي فيداوي يعني هناك كرت يعني ما الفي صندوم بتيت هناك كرت فيلم بتيت كاركر أو جيل سريكاني يبون أما وقتي أم في كوشبر بون وأم خاطر في دبراستي من ما تيت كاركر خلاص ده كاركي برفرح كري كاركي برجي كري جالكس باس تو وقت جن يعني وقت جن در هنر يعني واستانگیه گود دادک شاندن دوی کاری شانو دو در هنر شانو و جوا کامه أما زحمتي هون دكات جباك شوا تقبل بك وكي جن دير هنر يعني وزلام شوا تقبل بك وك دير هنر يعني تبب يعني سري بسري يعني شوا تشبب يعني يعني زحمتي هون وتزاني دير هنريا شانو زحمتي قالكي شبر جو كارك مهاجر دبينه روجك ودروجم أما مثلا بيناك يعني أزبين جبو فستيفالي أم سيما چار مهاجر كاردك وأف چار بسيمة چار مهانا كاركي بردوام جهدكي يعني تعبكي قالكي زيادة جيت خوازة وقتكي تيج شوى وجمالا خوجي تببه و كرنا مثلا قبول كرنا در دوري جي وك جن در هنر جي أو جي يعني زحمتي ما تتكشاندن يعني و در هنر إسلام جي مواجي زحمتي جي كشاندن وكاتا تشاوت تقبل بك أما ما بردوام كر يعني شبر قلت كين قات ناس كر تقبل دبه وقتي ملت بيش أما إيرو وقتي تكارك عرضك تبيش كيش دك ملت أو نرينا خده وقتی ملت نرینا خدا و جه حس کر و هواک نجه هید بالا وید ما و چیروک وید بالا وید ما و چقدر ناس که کاری تسرکفتی فأبتش ده هني قلق جارا هني مسباسيا ملت ما قلق جارا قلت جيهان قصدك إنه أم باندوري مكري يعني باشه نهاتا گوجی تا گو و کومک چیکر ناوی گمان دکم دارسی بونه تمام
كوما دارسي بشتي ام بنابر بول فيدكا ددو ام هاتن حسكي يعني تمام ام هاتن حسكي الفيدا وقت بيجي وقت اوتوماتيكي يعني ام جالي هنراوي دا چاندو هنراوي دا ام هاتن چاندو هنراوي دكا راسي ويد شغا كاريه كمين مكر الاندام بما جيريا وكندامي سري كان يزجريا مخصص دي سوا كون بكم يعني ف ما هو احنا كادي هناك دي هناك مال كامبادي وما هناك الحسكي ولو ما هناك كادي راسته مش نفري جام تبلي مثلا انا كارو خباتي هلال زيرين بدكن او جهنر ويجيا جني طيبت الويدا كهاني مكومك نه اواكر كوما دارسي بخوا شهيده دارسي بخوا اندام عمبو اشانو دبو لسري كانيه شهيد كت العفرينه ما حسكر ام نافي هلدن يعني فمنافي كركما شهيد دارسي الفيدا كهاني هم كتشن سري كانيه هم كتشن حسكي جماعة كون كري يعني جمار جيان حشتات كندها ولو يعني ممكن انا كاد حالي حاضر ام هلال زيرين ام خباتي وچی پیشکش دکر کما دارسی؟ كوما دارسي يعني افيشن افشل صال ام هاتنه افشل صالي ما يعني ده هر مهرجان فيستيفال ده ام بشتار دبن شخو كاري ما يبي داوية حشتي آداري بو وكوما دارسي يعني ما شانو بيشكش كر ناوي وي زند بو شخو فيستيفال اجد قالك يعني بشتار بونه مثلا شي ديكتا ناوي چمتي وصوبو ام چون كوبانيجي شهید آرین بشتار بون ناوی شانو جیمو مچراو شخوار و شانویا قیرین گنده هفت رنگ يعني 6 سال يعني تمي أفكار هر بردوام ده هر يعني مناسبة قوتين مثلا شدة ديجيجني هنروي جاجني حشتي آداري أفكار وخبطنا هني أم هر بردوام تكار يعني نه تنج زارو کارو پیشکش دکن جنیر شخوا جنيه بيتر ام مجاري اي جنيه دزقرن يعني د كارو خباتي خوده مجاري قوم دس بيدي كن يعني ام دبيجن جي هم مجار سر جنيني مثلا سر كفتن ايش آزار زحمتي يدك شينن شدة قوتي سر جنيه بلكي شدة نتني اللي خصن به شدة نفسي جي هي وشدة اللي خصن يجي هي هن قالك تشت هنن يعني يقولوا زرافي هنن جانا عم درباس يويدبن ده بسكري كيد اي سيكولوجي دو اي نفسي ده يجني جدا ام درباس يويدبن بله راست نها اندامن کومی خلات ورگرت بون باندورا وان خلات التا وک در هنر وک جنا در هنر چاو يعني باورية ددن مرو يعني اف خلات وقتی کارکی تو پیشکش بکه اف کار تقییم بده تشکی باش و هلبتی باوری بده و تی کارکی باشتر بده ده ویدایی ده چانتی وستو ده کار ده فستیوالا شهید یک داده بون اندام ما دی ساجی جارک دنی رولا یکمین آنی ورگت يعني هيزك بو وكيف خوشيك إليكي مزوم وبشتي وك مشترقوت يعني كده كم ماها وقتت انجام ما بقدر تشتكي قالك خوش به هم سركفتش بو جنيش يعني جو نفسكار جنبه ودير هنر جنبه قرتشي وليست جنة وجيها أصتك ولو قالكي تشكي باندور وخوش يعني هم تنفسان دبوجي وهم تدر هنر جيكر شخواب باش داربونا وش فستيوالا ومهرجانا وك شهيد يكتاو ويا فن وأدب المرأة أو باندورا وين وشاوا بو يعني وقت مشتر قلت يعني باندورا يجيلك كلمة كيش برجو الفيدا أم دبيجن أف بناك جيش بناي يجنين حشتي آداري يجنين مثلا هنا رويجي يجني شدة عادي يجني يرو أمي برسوا خبرن وجنو كومار جني بينوسا جني أمي برسوا بده وأوي نامي بيجي جواكي يعني فالفيدا كان هاني تمي أم حاضرن وان ستيفانا وكارك يجي تمي بكارجير كن شانويا كردي تايبت يا جني حوجي چی جير لازمه شانويا جني يعني دسبيكي هنا اشترنا بيجن يعني قالك جير لازمه يعني بيشجري جير لازم
pişgirî. Çi alîde? Pişgirî ji her alî de yani ev jin divê pê pişgiriya wê di aliyê şano de, di aliyê tiştê gerekî şano cî ji ne gerek e ku ciyekî perwerde ji xwe tê bibîne wek kar û xebatê şano tu zanî taybetmendiyê wê hene. Jêr dike heye, jêr îdaa heye, cil jêr divên, mikyaj jêr divên, dîkorat jêr divên. Ev giş yani maddiyat mezin jêr divê. Yani tu mê tiştê kurt û biçûk û kurt û biçûk yala zê îro derbas kim, zê sibê îro dîsa derbas kim, wê tu bikarî te ji wê biçûk bimîne. Eger tişkî tê mezin bike xwesî yani pişgirî ji vê tiştan hanêr lazim e yani hem yani nefsî jî û manewî jî. Ez mînakekê jî bidim mesela îro endamê me meselen wergirtin yekemîn. Ev endam divê yani di aliyê him nefsî de û manewî de û maddî de jî ev endam de yani bê xelatkirin ye. Rastî yani ev tiştan hanê gelekî bandor bike. Belê rast e. Niha şano nivîskarên şano gelo hene yan na? Derhunerên şano hene yan na? Heger hebin jî yani duya asta govêjeya Kurdî şanoya Kurdî temsîl bikin yan na? Henin nivîskarî me şano helbetê hene yani. Yani ez jin ez bêm qey yani belkî serkîka bêjmartin yani pir tinenin. Ez bêm yani yek du du sênin yani ne zêde wilo ama yani wekî dinê jî di henin yani ê dinivîsînin û astên wan jî teman yani gorî yani xwendin ji ber ku ez ketibûm lejna a xwendinê de wextê festîvala a şêhîdarê jê de gelek ji mer şano hatin îşte bêjim astê wan hineka baş bûn. Astê hinekan wî zeîf bûn. Yani rastî nehatin qebûlkirin heya, astê hineka baş bûn ama hinek jî pirê wan hatin wergerandîn. Yani piştgirî hêdî hêdî çêdibîj bo şanoya Kurdî, şanoya jinê? Divê hîna piştgiriya me hîna bêtir xortir be. Te bexçê diziya bexçe de şanoyek derhuner kiribû. Te çi dixwast nameya got te dixwast tu bigihîne? Diziya bexçe ev nav jî millê kir ji ber ku ev yekemî şano min nivîsa. Wextê em vegeriyan li vê deka hanê yani min dixwast ez kêfekê têxim dilê zaroka ji ber ku komîdiyê. Yani hem yani ermancê wî jî em bên ermancê wê qîmî jî heye ji bo zaroka di aliyê meselen çawa wê alîkariya zilamê mezin bikin yani dawî de mesela navê diziya bexçeyê yani dawî de dizî çê nabe yani dizî înû nabe lekin piştî wê yani înû alîkariyê didin ev zilamê mezin ê gobera wan dide. Ji vê deka hanê wek min got yani hem komîdî bûm destpêkê jî ji te re got min got min hez kir înû ez kêfekê em têxin dilê zarokê serî kanî wê çaxa hanê hêngê zarok wê çaxa di aliyê bomba de di aliyê çê teqînî çê dibû giş de tirsiyan digot dengê bomba hatin me. Fehme hêdî hêdî wek şand û huner wê çaxa me dixwast em zaroka ev tişta dorî wan bixînin. Belê rast e. Niha çi cudahî di navbera nivîsandinê got tu ji zarokar dinivîsînî yan jî tu ji meznar dinivîsînî? Nivîsandin helbetê ê zaroka cudahiya yekekî heye ji ava mezina û zaroka cudahî di nav wan heye. Heya ê zaroka bi xwe cudahî di nav wan heye ji ber ku em temenê wan digirin. Temenê zaroka meselen ê ji meselen 6 salî heya 10 salî ji meselen 10 salî heya 15 salî. Çi tê guherdin? Şêwazê nivîsandinê tê guherdin? Na ne şêwazî mijar tên guherdin. Ama şano ew şano yani. Lekin em mijara me çawa hilbijêrin her yek li gorî temenî wî li gorî hişî wî gorî tu dixwazî mijarê biktîbîn û tu çi ermanca wê heye tu bigihînî meselen wan zarokan. Heger ez bêm meselen ermanc meselen ji ê şano ên ji bo mezina li vê deka hanê yani asta wê bilindtir dibe. Yani tê qala mesele qala feqîriyê meselen bike, qala şiddetê tê bike, qala welat bike, tê qala şehîda bike. Ev mijarê got tê hilbijêr yani ku girêdayî civakê tê îro li civaka xwe binare îro ez nivîskarek Kurd im. Ez ê li civaka xwe binarim. Ez ê ser civaka xwe binivîsînim yani. Fel vê de em mijar û taybet ez karê kar û xebatê jinê dikim em bêtîrên nêzîkî jinê din û êş û azara jinê jina Kurd di civakê de. Carna jî em jinê giştî yani em kar dikin.
هاد زیا بخشة وتجار بشتي وعرضة جو تشيكر يعني وتجارة دن تشينكر يعني جي وتشتكي دن جو وزاروكا تشينكر بلي راستي اف پرتوکان ویا دزیا بخشه یعنی اوی ما نویساندی اف گیش هاتن خبات کرن گیش هاتن چی کرن یعنی بلکه ده شانو تیدن اف شانو ما يعني گیش نشانو يك نو اوی هانی ده شانو تیدی جدا جدانن هر یک و اف ما گیش تید کار کری و ما پیشکش کری هم دبستان آجی هم لچاندو هنر و هم لفستیوال آجی اف هاتن عرض کرن ام بين لالية كيدن تا جيروك نفساندن جي نفساندنا شانو تهات نفساندنا جيروكي تا چاوا او جدا هيد نافواندن يعني آستنگ يكو تكشاندن شخواد فستیوالا چی بو عثمان صبري بوزن اوكي كرت تشيروكي بو يعني محس كده از بشتار ببن فاز من ريبازي طبعا ايه ريبازي ايه وقت كرت تشيروكي شي بري يعني مزاني بو من مزاني بو يعني شاطين بيصادن شبرقو من تشيروك خواندو بون يعني از درباس بوم به تشيروكا کوچبری کمی يعني و از بشتار بوم مخوان باور بكويش أنا هاني بلكي من هنا نفسكار وكسك جي نزاني ومن نفسادو أسجو يعني ودوي دكا هاني ده يكمين يعني ده فستيفال نفسكاري كرد بونا يكتيان نفسكاري كرد بو شخول سالا دوي جي دي ساجي از بشتار بوم ميوه گرن مال چیروکا ميوه گرن مال دوي ده دي ساجي مخلات دي ساي كمين استن ميوه گرن مال وهر وها يعني بو از بردوام تكن نافرة از چیروکي جي ام دلويسينن براسي يعني چیروکي ويجي برتوكام دوي ده جي هنن او جي يعني چیروکن لسر جنين لسر كوچبريين لسر كوچبري نولاتي خريبية شجيان ديكن لسر شدة دي جني لسر فكرتي لأوقع مجال جدا جدا ملبساندية ما برتوك هات شاب كرن امي وگرن مال ناري امي وگرن مال امي وگرن او كرتا چيروكن امي وگرن مال كرتا شروك يعني چو باندور تكر كوتا او چيرو كوميسر هفكرن مجاري وان چو امي وگرن مال يعني شروكا هري يعني اسبي باندور بوم وميجيان كرشو ميجي بيجن امي وگرن مال يعني اف حالي بنابرا الولاتي غريبية ويجيان كرجي ويديجي او ايش اقدلي مدشي كريم بيشتي ويجي اف كوم شيروكانا جاري موجود جدا جداني يعني مثلا كوچبري نافي شانو كي نافي كوچبري او جي اف كوچبري وقتي دافيده ين دافيده فطسي يعني شيروكي جوا شيروكانا هاني جي يعني چاوا خالمرينيت قلبين چاوا مثلا يعني زاروكا بخوردبن يعني يا أوجد يا تبكي يا تنجي يعني تكفي بازارا قدري يعني اف قدري تبكي هنا قدري تنجي يعني شخو مجاري ويجي هنن بقهرين وستون ديا جيني قود كيجن جنا قو كارد قو خبات قو كاريج دروجيت قو رومي ولوجي يعني تندي دبي وإيش وازارج مثلا دكشينا مثلا قل لك يعني نافرة جيش سر مثلا هنا سركفتني جنين يجي هناك سر علي هستياري جنين فمجال جدا جداني يعني دجارة خلاطة يكم قرت باندورا ويل يعني وقتو وقت نفسكار چه تشتا يعني هشت بالكش تيد هبو جو چيروكي تا بسر كبن بينو ساجنه بو يعني بلكي ايش وازاري بوجنه وجيان كر من ويسان ده باندور لئي گهدارا كر و طبعا اي تقييمي وان كر راستيك بلكي جيهاوان هف گريدانا وي خورد بو هفوكي وي نرم بو خوش بو بلكي وقتي من قوت جي باندور لئي هبو جي كرن فالفيديو كان هاني يعني جهة أصدقائي يعني أما بوجي كيف خوشي يجمرو
و بەردەوامیەش يعني بله ام کارن چیرو بکی گهدار بکن ez ê wek piştî zê a ez ê vegerim mal. Em ê vegerin mal dixwazê perçakî jê bêjim. Rûken tenê çavê xwe bilînd kir û got tu çi li ser min nas dikî? Ez keça kê me, ji bo çi ez hatime? Zeynep bi kêf destê xwe da ser piyê wê û got ez zanim hûn ji ber şerreviyan e. Em ê we bistîrînin. Xelkê hatine feqîrin. Li heqê nanê xwe heyrîne û her malbatek dixwaze barê xwe sivik bike. Rûken keserek kişand û di ber xwe de got navê dubare kir û got barê xwe sivik bikin. Jê re got heger ez negorî dilê te û kurê te bim tê çi bikî? Bi baweriyeke mezin destê xwe li piyê wê xist û got heqê çêlekekê û ne lazim e. Xweşgotinê min nexeyîdîne keniya û berê xwe da hevala xwe bi çavan bi hevdû re axivîn. Roken xwest herd biçire û têkeviyê. Hew kes wê bibîne. Zeynep li Roken zîvirî û got zeriyê rastî min navê te ji bîr kiriye. Nizanim navê we yê Suryeliyan ew qeysî giran e. Binere navê me ji Qur'ana pîroz e. Navê te çi bû? Roken serê xwe li kêlekekê kir û lê nerî got kêştere got ez bi navim. Ez hejmarek im ji hejmarê koçberan me. Tu nas dikî? Em hejmarên jê dilêşan e. Em hejmarên ji kuştiyan e. Di lîstên kampan de. Em hejmarên di lîstê wendahiya de û penabera û şehîdan de û fedekaran de û heya dilşewatan de. Ez bênavim. Ez tenê hejmarek im. Tê wata ku ez tune me. û ez ê heger ez tune bim ez ê çawa bibim xwestiyek an jî ez ê bibim bûkek. Her du jin rûyê wan hat guhertin. Tenê dixwestin gotinê Roken fehm bikin. Lê wekî zarokên biçûk pirs nîşan li ser rûyê wan hat nîşankirin û gotin diyar e ku tu keçek xwendevan î. Lê ne pir girîng e. Li gel me heger te nerîna xwe guherî ji birayê min re bêje ew ê rê nîşanî we bike û rîya xwe girtin û çûn. Roken li dû wan nerî û ban wan kir û got hey bisekinin. Li welatê min em zilama dikirin û jinan nafirojin. Zeynep hat nêzîkî wê û di guhê wê de got gelekî çavê xwe gelekî li çav xwe nekeve. Tu nebû bi sedan wek te hene. Tu li ciyê xwe bimîne û çavê xwe xist çavê wê. Lê Roken çavê xwe neşkenan û baş li hindirê çavê wê nerî derew xapandin têde dît. Bi qehr çû. Roken li dû wan nerî heya ji ber çavê wê wenda bû û keleke wê digirt û keleke wê berdida. Dunya li ber çavê Roken bû wekî di pişkokan de û ber çavê wê wenda bû. Li derî nerî bi lez berê xwe daye. Lê ji bîr kir pêlava xwe li xwe ke û di kolandî bajara dileziya û direviya. Bêgo kes nas bike çima ew direve. Tenê gotinê wan di hindirê guhê wê de dubaret bû û di mejiyê wê de dubaret bû. Desmal ji ser porê wê reş xwe da alî. Hez kir azad bibe. Hemû rêbûriyan lê dinerîn û digotin çi guneh e? Xeberê mirinê qey jêr hatiye. Nizanîbûn ku dilê ezîzan şikestiye. ساعت خوش nihav çîrok wextê got tu dinivîsînî bandora wan çîroka li psîkolojiya te çawa? çîrok wextê ez dinivîsînim hema wek şîşan û jî belkî ez pêr dikenim. Yani ez bînim tu keser dixwînî. Belkî ez pêr dikenim, ez pêr digirîm, cara hezrê min jî herikê pêr e. Ji ber ku yanî tu yê hes neke tu nikarî wê bivîsînî jî ji ber ku
تایبەت تشتێ hene merojê jiyan dike. Wek nivîskar yanî timî divê xeyalê wî pir fireb e. Nivîskar xeyalê wî nefirebe wê timî kurt û tang be. Divê xeyalê wî firebe heya karibe ev çîrokan hanî li ber çavî wî gîştên resmandin û pê re hest jiyan dike. Pê re kêfxweşî jî jiyan dike û pê re êş jî jiyan dike. Serkeftin heya binkeftina jî bi li hengê çîroka xwe re jiyan dike. Berê rast in. Li aliyekî din te helbest nivîsandibû, helbesta bexşan. Ji bo çi ew yanî ew tirs, ew şîwaz te hilbijart? Yani şêwazê wê wek te got bexşan bêtir ez jî hez dikim. Yani bêtir ez karim hest û armanca got ez dixwazim bêjim deriya bexşan de bêtir rê firêtir e. Ne wekî mesela helbestê helbestê mesela êno yani di girêdayî meselan hejmara meselan girêdayî yani hin tiştî helbestê hene tê girêdayî wê be yani. Meselan bi erebî dibêjin ji kîjan behriyê ji kîjan lazima wê heye tu çawa xelas ke di van tiştan hanê de. Ama di bexşan de tu serbest dibêtir. Tu karî mijarê hilbijêre û divê mijaran hanî berfireh bikî yani. Te Kurdî û erebî nivîsandî? Kurdî û erebî nivîsandî. Te tiştek ji wan çap nekirî? No. Ji ber çi? Yani rastî ev pirsa hanê yani dibêjim min gelek kar û xebatêm heye neçap kirî yani. Rastî yani nizam yani em komkirinek jêr lazim e, xebatek jî jêr lazim e. Ez giştî naxim ser mesela aneke ez di endamekî diyar rewşenbîra jî demim. Yani li vê deka rê vedkin gelek cara ji bo çapkirinê. Belkî derfet li cem wî çênebûn. Aneka yani di aliyê mesela festîvalek heye ji bo nivîskarî mesela êşano taybet heye. Belkî divê demê de ez êşano bidim hevdû. û em pirtûkek şano bi taybet çêkin. Teman şano ji bo mezinan e, ji bo zarokan e. Belkî carna wê de texsîlî belkî ji min de be yani. Ez ê bînim aliyê xwe de. Ji ber ku hinek kar û komkirin jêr dibe. Berê rast e. Di helbestê xwe de tu behsa penaberiyê dike, tu behsa tundiya li ser jinê dike. Di çawa wan tiştan tînin ziman? Diriya yani pênûsa xwe de. Diriya hevokê xwe de, gotinê xwe de û diriya hestê xwe de. Tu wek jin yanî te dibînî got helbest jî yanî beşek ji berxwedanê ji bo got jin azad bibe, jin bêtir mafê xwe bi dest dixîne? Helbetî ew jî beşek taybet û mezin û giring e. Helbest yani a jinê yani pênûsa jinê yani gelek helbestvanê me jin hene yani. Ji ber tim tu behsa tundiya li ser jinê dikî. Rastiyek yani tundiya di jî jinê heye yani ez tir nabêjim tenê li welatê min heye û li welatê me li vê de heye. Li ser asta cîhanê hemî heye. Tundî li ser jinê dibin yani heya em herî dewletî mezin û pêşketî dîsa jî tundî jinê dixwe yani. Em qala yani berxwedaniyê jî dikin. Li vê deka hanê berxwedaniya got li vê deka hanê çê dibêjî? Berxwedaniya got jin dike, Jinê çeperên şer de, mesela li vê de çeperê şer de rast e yani. Di çeperê şer de ne gelek li vê deka hanê ciyê xwe girtin di aliyê civakî de. Li vê deka jin gelek li vê de ciyê xwe girtin wek jinê me yê rewşenbîr û jinê me yê nivîskar û helbestvan jî li vê deka timî ciyê xwe digirin di aliyê mesela buneyê got çê dibin pênûsa jinê hazir e yani. Ew jî yani defa yani mafê xwe mafê wê wek jin mafê civakê û mafê welat bi xwe jî jinê tê xwestin ne mafê jinê tenê jî yani. Berê rast e. Tu bi Kurdî jî nivîsînî, tu bi erebî jî nivîsînî. Tu çi cudayê di nav wa dibînî? Çi zehmetiyê te dikişîne? Nizam yani ez her duwa xweş dibînim. Ez erebî jî hez dikim wextê wek yani ez aliyê bexşan ez jî hez dikim. Selaset ez bînim û Kurdî jî ez ji wan ez ji wê jî kêfa min jêr tê. Bes yani Kurdî bêtir yani cem min nerimtir yani ji erebî. Ama yani ino her du jî ji wan hez dikim. Helbestek te qey çi bûye? Te ser çi nivîsandî? Qey çi bûye? Ser serê kaniyê.
أجي سري كانية من ويساندية من سرية بيجن ويساندية سرولات ويساندية وإيه عربي يعني إيه عربي جنسر جنين ويساندية من سر هن صانن هن نقولوا كذا غير يخدفن مثلا أو جيب عربي من ويساندية أو لو مجال جدا جدا تل سرجنا شورشگر جی نویساندی سریع پشیش تنویساندی تل چه دگری نه ناوی هلبستی تچد ناوارو کاوی تدخوازی بدو خیانی کرن السر اف شورشا گوچی بو جن بيف رابو جي خوگرت وكي جناش شروان وراشت يعني سلاح والشركة يعني براستي يعني وقت جن يعني اسكارم جبي جنا هانيرا مثلا ام تشبكن يعني من الوقت يعني خلص جن او بباريز يعني ام وقت جن ام لي دكا هاني يعني تي او ولو قريدانك يعني ويتشاوا تشيبه بلكي كوم جيفينا كده افتش هاد قوتن حيا سر زماني ايه يبجا يعني بو وقت جنين روشن بيرو جنين شروان ويتشاوا هردو تمام بكن هردو بقريدان بلكي ام شاربو جوي دكا هاني دي يعني بلكي مجوي دكا هاني نبيسان يعني باندور هلبت يعني باندور دونستميد بيجم جناية بيجا ناسنامايا جنين كرده وجنين جهاني كشيه او جمرا ناسنامان يعني ایرو سربلندهی که اش کرداره و بجنی سر اصلا جهانی گشی يعني ام تقيسي سروان ببني سينوي هندي به اره راست هم ده چبره شرده هم ده سیاسته ده هم ده جواکی گشتی ده يعني جنا کرد خدایی پیش هجایی گمرو سر بنفسینه تبرین ها بحثا سي يعني فيلمين خوي سينما تدور ده بوان فيلمات تعرض كرن يعني او كرده فيلم تبحثا شت كدوان بس بيكد يعني اوك يعني تمي يعني تشتي هري مزم يعني پنابري پردادر ممكن او جي كرده لسر يعني پنابري بو يك لسر روزنامه‌وان و کاری روزنامه‌وان ابو ولسر يعني آدم يجي لسر مالي والا كو خلق مالي خو والا هشتن چون اف مال والا بوي يعني مجاري وان تمي لسر مثلا باندورا اف پنابريان هاني لسر اف كسانا بو وادن يجي لسر تدي مقول لسر روزنامه‌وان كارو خباتي روزنامه‌وان قول بكين يعني اصلا شهادت يجي كيا راستي بكينه هاتن پیشکش کردن مال سریکانیه پیشکش کردن و مال فستیوالا کوبانی چی بو مهرجان کوبانی سینما الألمانيا أو جي هات پیشکش کردن ما ام پیش شارکی بون يعني الويدا كهاني جي عرض بون يعني راسي يعني بردوامی چینه بو از راسي من پشتی پنابریا مال ام هاتن حسكي ويسي قالك بروجه جنبها بون وما بروجه حاضر بون ما بيصانو راسي بشتي بنابريا ما بروجه خو بيسكنا وما نما خبر من برسك وي بكرة براستي يعني پیش روژر چه درباره شانو ده چه سینما چه هلبست چه جیروک و چه پروژه و چه بون يعني ايه سينما يعني اشتغل فيش داري سينما ما سيناريو هاي وما نبيسان جيدة بس يعني ما بو امتيت كار بكن اما جاري بسكريت الشيء بو ما تيد مسكنا ما تيد كار نكري يعني دا يعني بلكي الدمي بيش ده يعني هجر مكار من كرة فيلمك يعني بيت شكلش برجو يعني سيناريو يعني حاضرة دا آلية مثلا دالية شان وده خبات وكارو خباتي ما يعني ام بردوامن يعني ام حاضر كي انا كا شبو حشتي آداري شو بي انا كا هنر وجهاز جني وقتي صارش بر اب ظرفيت شي بون تأجيل بويا امي تبليبي ببنت حشتي هنر وجهاجني بنيساني ده افجي كارو خباتي معي بيشن بردوكا كي زي حاضر بكم بلكي ايش شان وده زي حبي يكون بكم شبرقو ازي فستيفالك هاي ميتيد بشتار بن شانو بردوك تانا يعني يعني كومكرنا شانو چند شانو به دوی دوان چطورا هانی محاضری آنکا هم دیگه
چه دبینه یعنی چه جدایی هید نابرا نفساندنا سیناریو دو نفساندنا یعنی شانو هر یک نفسینه چیروکش نفسینه بچکی اولو تفهم نابل جمتا نه برگو هر یک ریبازی وی هی یعنی ریبازی شانو نو که ریبازی چیروکی نو که سیناریو سینمایی بله راست هر یک ریبازی وی هی ایرو وقتی از سیناریو سینما بنویسیم ریبازی وی هی یعنی چاواتی وصف بکه تیجی وصف بکه تی کمیره تحدید بکه تی زاویه تحدید بکه تی سیناریو وی گشتین وی ساندن تی خانه بکه جیه دیر هنر و که ریسکار تی چاوا یعنی تی نرینا خوشی بده شب بروج جیل کوی چی جمته هی مثلا طاوله کرسی تی گشی وصف بکه مثلا ناز ویده که هانی از ویم طاوله که هی پرتوک هی از ویم دو کرسی هی مثلا ویده که پرتوک جمعه هنه از ویده گشی دهندری سیناریو ده سینما از وصف دکم مثلا زورم شانو از تشتایا هانی دی چی هی تی خانه کرده دیکو و تمام يعني وقت دنيشي دبيسانا شانو ده قش لهنجن شخصيات يعني كسن توان دنبيسينا أفكس تقارد أو دركا فانا كذا تشلوي قحري بكيفه عاجز بويه وتين هو يعني تي حواري خوا دنبيسينا مثلا تشيروك يعني تقالا هست بك وتشي تفكره و يعني مثلا تشلو بيجه تي وصف بكي تشاو رونشت رابو وقوت جريا دنك شوية تبان هاني هنا تشيلو كده بيجي ولو هري كوري بازي والحالة يعني تا گوتو می هلبستکی بخوینن هم کاربن گهدار بکن هلبستکی کردی أما سريع بيجا بيجي تلنافا قوتنو بيلو سان تلشت جاري تلنافا قوتنو هفوكان تلشت جاري تلنافا واتي وانو خيزي في زراف تلشت جاري جافي تجميرة بيجن هفالاته شهيد كتي قيد شبويا دماته ويدي تربت جنبتي بو سلاحا ويد دستي ويدو بو قلتي ريجا كدور تنار شميرة بيش تشكر تدستي خدا سر جابي توي هم بيسكر توي ماشكر ديشميرة بيش تلنافا قوتنو بينو سان تلشت جاري تلنافا قوتنو هبو كان تلشت جاري آنجي تخابان واشترقوا هرا تقويه بينا وراهش بمباخوة وخطاقان شبو تاني تب باريزة شميرة بيش تشكر تقير كر تبان كر تآخ مسكر هر تشت نما لرزي وهر تشت نما هشي شميرة بيش تلنافا قوتنو بينو سان تلشت جاري تلنافا قوتنو هبو كان تلشت جاري لمن ولو ننره از جافتنگم از ویگیانا هانی از نکارم بدم هگر درکبه باش بلکی از در راحت بم لی اما هنگدر نکبه نباش از یکلکی پشمان ببم افرحی مینا بخنبر الجمن تنیه من ببورينا از گلکی جافتنگم تنل مناری وش مرا گود شمن باراستن وشتا بينوس ازو تمي هبدو تمام بكن مجير گود تمام ازو تمي هبدو تمام بكن گلک سپاس گوتنا داوی وەک شیرەت شبۆ نویسکارین ژن تایبەت يعني أفكون أغا هاني كو أمشيان ديكن جهر كسي بيويسته أركيل سر خورك يعني هجر حسب كيجي أنجي بسكيرك نيجانا تشيد بيجي دوي تجاوز ببين يعني راستي جبرجو إيه بينوسا خواه كار بكي وإيه بتفنگا خوشر بكي هر يك جي خود جواكي بكره جبرجو أم كوناها أغا كرنيدن فهر يك خواه بربسيار ببين وخول بيش ببين مامۆستا سعات خۆش گەلک سپاس سرچاوا تەماشەوانên هێژا ئەم ئیرۆ گەهشتن داویا خەلەکا خۆ حتا خەلەکێک دن و بمینن خێر و خۆشیێت